Kada je tokom 19. veka Beograd počeo da gubi svoje orijentalne crte, na takozvanoj Savskoj padini, to jest prostoru oko Saborne crkve, Beograd je imao izrazito srpski karakter. Ovde je polako počeo da se stvara verski, kulturni, politički i ekonomski centar mlade kneževine. Od pomenutih epiteta, onaj politički je bio najugroženiji blizinom i jačinom turske vojne posade u tvrđavi. 30. godina 19. veka ova raskrsnica će potpuno promeniti svoj izgled. Prvo će se između 1820. i 1823. na današnjem broju 6 u ulici Kralja Petra podići lepa zgrada za stanovanje sa kafanskim prostorijama u prizemlju. Potom će se podići biser balkanske arhitekture, konak knjeginje Milice i na kraju nova saborna crkva koja će modernim prozapadnim izgledom i svojim zvonima svakodnevno podsjećati Turke na njihovu opadajuću moć. Po nalogu kneza Miloša, ovu kuću sazidao je cincarski trgovac Naum Ičko. Inače je po funkciji bio trgovački konzul ili bazarđanbaša, što bi danas značilo špediter. Međutim, njegova moć je bila velika. On je bio odgovoran za celokupnu trgovinu i njeno normalno funkcionisanje u Beogradu i bio je lično odgovoran jedino knezu. U zgradi je radila popularna Tomina kafana, koja je bila najbolja i najpopularnija kafana svog vremena. Njen vlasnik je bio Ećim Toma, lični lekar kneza Miloša. Taj naziv ona je nosila do 1878. godine, kada je novi zakupac dao kafani ime Kod pastira. Kada je 1885. godine celu kuću od potomaka Ećime Tome kupio trgovac sveštenim stvarima Ivan Pavlović, došlo je do zanimljivog događaja kojem imamo da zahvalimo za neobičan naziv ove kafane. Novi vlasnik je deo kuće preuredio u prodavnicu, jedan deo je zadržao kao kafanu, a u trećem delu je živeo i sam. Kada je 1892. godine kafani dao ime Kod Saborne crkve, došlo je do reakcije sveštenstva koje je odlučio da tuži Ivana Pavlovića. Saznavši za njihovu nameru, ovaj je preko noći skinuo stari naziv i umesto njega postavio tablu sa znakom pitanja. Tako je ostalo i dan danas. Još jedan zanimljiv detalj. Budući da je kafana uređena po starom načinu sedenja na tronoškama sa niskim okruglim stolovima, javio se problem nestabilnosti ovakvih tradicionalnih stolica, naročito ako se popije koja više. Brzo je patentirano i originalno rešenje ovog problema. Stoličicama je dodata još po jedna nogara, pa je u praktičnom, ali i estetskom smislu malo izgubljeno, a mnogo više dobijeno. Nažalost, kriza koja je harala poslednjih godina ostavila je svoj pečat i na ovo kultno mesto. Blizina austrijske ambasade, ispred koje danonoćno stoje ljudi koji čekaju na vizu, nesumnjivo je povećala promet kafane, ali je istovremeno od ove prvorazredne turističke atrakcije napravila obično svratište.